banyak buat per pantun nih. Sedikit tidak peduli, Bambang. Buset. Wah, no dia no kebetulan ada lawannya. Bang, sini bang. Hah? Gua? Apa? Gua ada tugas per pantun nih bang. Per pantun? Dia sosok-sosokan sama gua bang. Ayo, gue timbalin. Ayo bang. Jangan-jangan beli sekuteng, pulangnya lewat Gang Palang. Gua Iya. akuin bang, emang lu ganteng kayak pemain bintang film. Iya, lu tahu. Jangan-jangan biskuteng. Beli ku aja di Kamakmur. Baru tahu lu gak ganteng daripada lu kayak Panji Semur. Wah kacau itu, Panji Semur. Lah tinggal awarin bawang goreng nih sama sambel. Gua makan Iya itu. Ya, lanjut. Jangan-jangan beli duriannya kesenggol betis Bang Somad. Bang memang keren kayak artis Raffi Ahmad. Ya iya kan anak gue repatar gitu. Nggak coba itu. Bulan Surong musim duren. Nah, makanya pinggir gawang. Lu baru tahu gue keren daripada lu kita tatakan sambal goang. Wah kacau Ustaz. Dari tadi gua pantun buat lu bagus-bagus bang. Lah lu kan ya aslinya begitu juga sama. Udah kacau banget gue pengen bapak gua lu Iya, bang. jangan gue minta maaf dah, gue minta maaf. Iya, gue minta maaf. Jangan nangis, gue minta maaf.